Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de kurde à la framboise. Un kurde super frais pour accompagner vos pâtisseries. أزول في الأول مرحبا يسون على شاني وعسلامة منون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديرنان ذي جديدن أكيد إني غاسقد خدمة لا روسيت دو كورد à la framboise باش تخمم في الكاطون كونت لا باتيسري. C'est la mère de la recette Araouni d'Ajven Qimothidi. Je vous laisse regarder la suite. Alors, je commence d'abord par mettre mes fraises congelées directement dans la casserole. Je baisse le feu. Là, j'ai 400 g de framboises congelées. ذاقيني نغريغ directement les framboisino congelés dans la casserole. سنقصها سيث الغاز. Puis je mixe mes framboises. Les framboises mixer sur le bras mixeur, comme vous le voyez sur la vidéo. 400 g les framboises congelées. Je vais passer toutes mes framboises au tamis pour enlever les graines pour pouvoir un kurde bien lisse. لقيت ساعات دير لي فرومبوازينو ديك صغارفيلت باش سنتي ديك الصغار كلو كثي عقايين وكثي مشطوحين ولكن ما ننشا كاطونا و سنتحو سارة ديك قموشنا. Je remets la purée de framboise dans la casserole. La purée la framboise dans la casserole. Ensuite, je rajoute 2 à 3 cuillères à soupe de sucre glace. Si vous voulez rajouter un peu plus, c'est quand vous voulez. Il faut goûter et s'il manque, vous pouvez rajouter le sucre glace. ذاقني غاس سناث ثلاثة ثونجاوني ثيم قرانين سكر غلاس ذاقيني السكر أكني كنتي هو عارضة مثيت خاطر زعما حالة سافة مثل لي فرومبواز ني سمو ميت شيطوح أنو مثل السكر غلاس. Là, j'ai pris 2 cuillères à soupe de maïzena. Puis, je rajoute 2 cuillères à soupe de citron. Voilà, le jus de citron. ذاقيني تفاصنا تونجاوين ثيم قرانين لا مايزينا. أرني غاسنا تونجاوين ثيم قرانين الجوني القارص. فوالا تعصر مثل القارص تخمم سنة تونجاوين ثيم قرانين. يا ترويمت كلش يا تسميرو من داخل لا بيرني لي فرومبواز. Voilà, je rajoute ce mélange dans la casserole avec mes framboises et je le laisse à feu moyen à peu près 1 minute. ذاقي نشعل مثل الغاز اتسرقوي مثل لما كني واحد 1 minute تسوالي مثل لا بوريني زول شيطوح يسخسيمت. Je précise à feu moyen. ذاقي نغد نقسم ثاس الغاز. Voilà, on voit la texture comme vous voyez sur la vidéo. Voilà. Je verse tout dans un bol et je filme au contact. ذاقيني غنسمير لا بورينو على داخل البول. Le papier guinéen, le film alimentaire, nerd au contact. Il a touché le papier gaz, il touche la purée, la framboise, et voilà. Ensuite, je place mon bol au frais, minimum 2 heures. Moi là, c'est la nuit et je le fais pour le lendemain matin. Voilà ma kurde à la framboise lendemain matin, comme vous voyez sur la vidéo.
هاثا نزكاوني غنكيدو فيه la purée les framboises. Et là j'utilise ma curde à la framboise pour mes gâteaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo يجي ويستو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كيناوني ديني غادي يكون ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث.